Nĩ magana ma atumia kuuma itura rĩa Matapato gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kajiado ya gatagatĩ arĩa meyumĩrĩtie kwamũkĩra ũteithio wa irio ũrĩa ũkinyĩtio mwena wenu wa wabici nene ya gĩkundi kĩa Maendeleo ya Wanawake. Mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ Rehabu Mwikali orĩtie thirikari kwandandũra mũbango arĩa marakinyĩrwo nĩ ũteithio wa irio, akienda thirikari ikinyie mĩri matũra-inĩ kũrĩa ng'aragu ĩhĩrĩirie makĩria. Chakula iletwe chini na Maendeleo tuko tayari kuwasaidia identify the families who have nothing. Pahali mama alifariki kuna watoto na hakuna mtu ya kuwapatia chakula, tusaidiane na serikali. Tushukuru sana. Tumeona the action has really been taken further. Tumeona rais mwenyewe akipeana chakula Tukana. I was grateful because I was there. Tukamuona Samburu, tukaona Deputy President naye Kajiado alikuwa hapa. Lakini kumbuka Kajiado ni wapi na sasa tuko wapi? We are only trying to say this is like we've come 100 kilometers. Gĩkundi gĩkĩ kĩa Maendeleo ya Wanawake kĩũrĩtie thirikari nene gũtega maĩ ma mbura marĩa moragĩra thĩ na kwambĩrĩria mĩbango ya ũrĩmi wa gũitĩrĩria mĩmera maĩ kaunti-inĩ iria nyũmũ na itamũkagĩra mbura nyingĩ mahinda kwa mahinda ta kaunti ya Kajiado nĩguo gũtiria aikari kuma marũrũ ma ng'aragu ya mahinda kwa mahinda. Hii maneno ya kupatiwa chakula, kila mama hapa unaona ako na ngunia. It is not a very nice thing. So water, irrigation, water harvesting, which we do as Maendeleo, is the answer to what we are experiencing in this country. Let us return dignity to the family. It saddens me myself. You have seen for yourself. Kila mama akitoka kwake anabeba ngunia kwenda kungoja chakula. That is not good for any family. Yako na yangu. Arĩa mamũkĩrĩte ũteithio nĩ macoketie ngatho makiuga irio ici nĩ ikũmaguna ona akorwo no gwa thikũ nini na rĩu makaire andũ a wendi mwega kũmakinyĩria ũteithio makĩria. Tumefurahia siku ya leo kupata msaada kutoka kwa Maendeleo ya wamama na tumeshukuru sana. Kiangazi imetusumbua lakini kwa leo tumepata usaidizi. Tumepata unga, salad, maji na chumvi na cabbage. Tutasaidika sana. Watoto wetu hawatakaa njaa siku kama 3 hivi na tutashukuru sana kwa sababu yezi patikana. Na tunafurahia sana Maendeleo ya Wanawake, community wamefurahi na wameweza kupata unga siku hii ya leo na tunafurahi sana kama kina mama, mimi nikiwa kiongozi wao. Mimi na wasihi wahisani wote waweze kuteremka huku ndani mashinani kwa sababu huku ndio kuna kiangazi kubwa. Ng'ombe zimekufa kwa sababu ya kiangazi, wamama hawana chakula, ng'ombe zimehama, zimeenda kukufa. Kaunti ya Kajiado nĩ kumwega kũrĩa ũteithio wa irio ũranyagio na nĩ ĩmwe ya kaunti iria igũmĩirwo nĩ ng'aragu na njĩra nene. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.